are now fighting us. Instead of going assisting us, we are not fighting the police. We are working with them, but they are working against us. Pefelo ya Badudi ga ena tekayo. Ba tsogile ba ekarotse ka dihlopana ba puruputsa mafelo ao ma-zamazama a rafago le minerale. Mebile mentši go tsena le go tswa ka motsesetoropong wa Kagiso e be thibilwe. Mekutwana ye go dumelwago e le ya barafi ba seng molaong e fišitšwe. Barafi ba ba latofatswa ka gore ke bona ba rwele maikarabelo a ditiro tše ntši tša go kata, go hula le go bolaya ka tikologong ye. Zimbabwe. So nizalani ngifike nini la? Mina ngifikile le uyu le Boipelaetso jwa Badudi bo latela masetlapelo a go katwa ga basadi ba seswai bao ba bemmele karolo ya sehlopha se emeng se gatisa video ya mmino ka labone la beke ya go feta. Go ya ka maphodisa go dumela ba go nonelwa e le barafi ba seng molaong ba mmalwa ba šetše ba tsweletse pele ga kgorotsheko ya Krugerstop ka melato ya go tshela molao wa bofaladi. Ga go le ka o tee wa bona yo a šetše go amantswe le tiragalo yeo ya go kata. Bijana lehono maphodisa a netefaditše gore go humane setopo sa monna ka Chamdo Krugerstop. Ga go a hlaka gore lehu la gagwe le amana le dikgarobe tšeo di tšwelago pele ka tikologo ye ya Krugerstop. Ga ba gare maphodisa ya go laola lesolo le lengwe la go leka go tumula ka medu bothata jwa barafi ba seng molaong bona bošegong jo. Amongst us, bona little combat team. O ka se romelle fela motho a senang the necessary equipment and protection to go underground. It is dangerous. The plea we are here now. Maphodisa a tla ba šomišana le dikhampani tša tšhireletšo le maloko a setšhaba.